Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qalat hailati adikni. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Hatur uninga maka ye hijib nasor disambung ku hijbus shogir. Ye nyambung hijib nasor anu asarnya asar di awas disambung ku hijib shogir namina. Alladzi ajajahu Syekhu Muhammad Ali Maliki fi makatil musyarrafah. Anu ngaijajahkeun hijib shogir nyaeta pangresana Syekh Muhammad Ali Maliki di kota Mekah anu dimulyakeun. Wa qad tabaraktuhu ziyadatan bihizbil akbar. Min abi wa syekhil mukarram alladzi ajajahu Syekh Abdul Halim Al-Azhari. Amang mah nampi ti pun guru pangersana almarhum Kiai Haji Tubagus Abbas rahimahullahu ta'ala, mantena nampi ti nujantara mana nyaeta Mama Kiai Haji Arsudin nampi di ti nujantara mana nyata ti pangersana Syekh Hasan anu linggih di Karang Tanjung, nampi di ti nujantan guru-guruna diantawisna ti Syekh Abdullah Halim Al-Azhari, mantena nampi di ti nujantan guruna nyata Syekh Muhammad Ali Maliki anu linggih di kota Mekah anu mulia. Ieu buktina hizbus shogir. Urang awas sadayananya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil khaliqil akbar alladzi saghara kulla mutakabbirin jabbar wa huwa hirzun mani'un mimma akhafu wa ahzar la qudrata li makhluqin ma'a qudratil khaliqil yuljimuhu bilijami qudratihil akbar ahma hamisan atma tamisan wa kana Allahu qawiyan aziza. Hamim Ain Sin Qaf himayatuna kaf ha ya ain sad kifayatuna fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya wadudu ya wadudu ya wadud ya wadudu 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 ya
Ya Wadudu ya Wadudu ya Wadudu ya Wadudu ya Ya Wadudu ya Wadudu ya Wadudu ya Wadudu ya Ya Wadudu ya Wadudu ya Ya Wadudu ya Wadudu ya Wadudu ya Wadudu Wadudu ya Wadudu ya Wadudu ya Wadudu ya Ya Wadudu ya Wadudu ya Wadudu ya Wadudu ya Ya Wadudu ya Wadudu ya Wadudu ya Wadudu ya Ya Wadudu ya Wadudu ya Wadudu ya Wadudu Wadudu ya Wadudu ya Wadudu ya Wadudu Ya Wadud Ya Wadudu ya Dzal Arsyil Majid Ya Fa'ala lima yurid Ishfi maradi wa tawil umri wa aksir amwali wa ba'udil aduwa wa kullaman a'dama umri liwadhira man kana hayya wa yuhiqqal haqqa wa yubtilal batila innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 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 قوله Ahma Hamisan nomor 23 qauluhu Ahma Hamisan ibaratun yuradu biha annallaha asyaddu himayatin lil mustaghisin qauluhu atma tomisan ibaratun yuradu biha anallaha asyaddu tomsan wa tomisan ala qalbi kulli mutakabbirin jabbar wahia lugatan khosotan bi ahlillah latun sabu ila siryanihi wa ghairiha eta hartosna Ahma Hamisan sareng Atma Pemisan ngaos Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Falillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya Allah